Lengke kumkamsang tharin pyo gyalunyi tong gyada shibju shepke rapne changlang le phende dumba toshinda ve tseba chop getang chilunyi tong ni sajik le daw gebe tseba ni senga resal lakbe nyingi sangyur lerimde pemtsirin ke nyere shugo ye tharin ki lerimna chinor konsekam gön chombo choki pyo ki rikshung ki zamning shider penu duncho korla kalop senang ve kordang Karnataka ngade ngezwe lönchen choki Mön kot teguling pemisijaki korlamle hingor bum sumya kate zenang bakor. Belagubi pemi nitong gyame nishut sapkene togib nyerim ki ngongo menkap rimba nibate gyönsim bakor. Himbe zade chokbe jinor konsekam gön chombo choki lapchen ki zeje jeden ki chongdo chokbe kor je shugi lerim gebaka shamla rimba sikrona. Chinor konsekam gön chombo choki pögü nangdenki rikshungni rikbar tsowu tene gyunzen la samlo tongge yoba mase pögi timo mayinbe rikshung tenang nangsimki shide tunjoki lapche teni chö ke lentang milen tomi yodo chokla pendo tang tedar zamning shide tunjor leke pöwe nipa ten yokor kalopze nasong. Tenyang taring resalakbe ni Tibet Initiative Deutschland shebe Germany nangki pödön gyabgyor soko chesho yinba Tene jidar sundeb shudendar, chinor konsekam gön chombo choki pögi rikshungki zamning shide tola penu dunchoki jeshi tola kalopze na yubarze. Kapter tongmar konsekam gön chombo choki pöla yige sardu nangchotang, nangchö tarsuyu teshi katengyur pögi keyik tola papgyur nangchuyo so, ngotu zesong watan chobjik, pögü nangten na tsema rikpa tang tatrup semkam rikpa jeke lobjong gyachela, pö thakbo yoba maase nang semla shide tunchoki lapsha teni, chö ke len tang milen domi yodo chola, pento tang tetar zamning shide tungyur, leke pöbe nipa den yokor kalop didar pepse. Since we following Nalanda tradition, so we not just believe, investigate. So Buddha himself, you say, my student should not, just faith me, but you should study. Buddha himself, you see, emphasis study. Then I think one quite unique thing is we Tibetan, we develop the special technique, use logical approach like this. That I think quite unique. So now today, since I have lot of sort of connection, Buddhist scholars from different country, we Tibetan knowledge is much deeper, very, very thoroughly. We combine meditation, study, the Sanskrit, Shamatha, Vipassana, both jointly. So that is something quite unique. So now, Tibetan Buddhist tradition, since, you see, we not only practice compassion, warm-heartedness, but also, you see, use our brain extensively, logical approach. So now today, I feel with Tibetan tradition have great potential to make contribution regarding peaceful world. Kalup zedrube jela tato zerim te tola Germany ta Swiss Austria je gekap sumne pedön gyapgyor chokbe chongmi ta Küde chepsi mina taganashi pemiso mitang ngapju nguesu chatola chejar shuyoba tetagi
country Concord Shiva Kala Tuze Chimbe Galen Zena Yubarje. Cheers Tibet Initiative Deutschland Shebe Germany Petu Kyafkyor Sawateni Milo Sumju Songni Ngwende Chikdong Gupke Geju Kergulor Gonzona Wata. Chobe Ngwene Pemi Rikshun Tan Penang Domi Toptan Sungyoble Legu Peshin Batan Chebji. Pöda Pemi Zadun Tapjo Korso Koto Peshin Yubarje Do. Chobe Tadodo Sevashina Chobe na Germany Yuduna. Chongmi Nidong Masin Zamtang Sani Chokchung Ngapchulaki Nangla. Tanglang Chongmi Je Yubare Do. Karnataka Ngade Ngeju Lunche Kushub Arbel Heber Shif Ramcho Yagal Hojo Men Court Deguling Pemishi Jaso Pebjor Chongwata. Kapte Sani Gunzin Lagwatsirin Lagi Tsamdi Targarta. Sugyunki Kwesen Shol Je Pyude Pepsunene Sakeshuna Do. Kapte Sani Kolam Chokchungki Tumingwene Men Court Deguling Pemishi Jagi. Kolam Ki Kangi Nyensan Shubar. Lunchen Chogi Hingor Bum Sumya Gatu Ze Yeje. Chongmi Changzom Sarla Songyobatan. Sane Gonzi ki Pemi Dikzu dan Sane Pemi Tsabshu de Lunchen Chongla Tujiche Shuyobare Do. Yang Gyagal Hojo Karnataka Ngade Shungi Tungyur Wo Sawongwemar Belagubi Luksam Samdubling Chokhanto. Pemi Nidong Gyame Nishu Tsabke ne Togib Nyerim ki Ngongo Menkab Rimba Nipa Teshi Rime Tola Gyaptoba Chongdo. Tenyang Chize Nish Saksum Ni Pemi Tang Nigya Chapke Tang Chize Nish Sabshi Ni Pemi Tang Tukge Chula. Ngongo Menkab Rimba Nipa Gyaptoba Chungwa Mase. Ngongo Menkab Magyabe Ngoyla Togib Nyerim Po Yome ki Taje Kyang Nayoba Redo. Nindang Nyiring Ngongo Menkab Gyagab Beria Patna Taluk Menkang ki Deyo Leje Tang. Belagubi Sani Menkang ki Leje Tanganashi Choje Kansa Menkang Tang. Sani Gonzin Lekung ki Leje Shidong Kaki Chimi Jene. Ramdek Shuyoba Redo. Chosung Sevenish Saksumni Namdrilling Kompane Kyang. Sane Apollo Menkangi Deyo Leje Chebe ki Gombe Tazuntang. Chikdong Nigela Ngongo Menkab Gyaptoba Chungdo. Kandar Senish Saksum Ta Zapshi Ni Nibo Tenanga. Belagubi Kuki Nedu Pumi Kyondom Nidong Gyame Nishu Tsabkene. Togib Nyerim ki Ngongo Menkab Rimpa Nipate Kyonsi Yobaredo. Nitu Resa Nimeni Himpe Zade Chokbe Kudigwo. Pemi Lanamebe Uti Jinor Konskim Gun Chombachoki Yagarto Shamdek Lapchen Drumnan Zebe Gadin Jetengi Tsondoshi Tato Gyune Tsonato. Teyang Himbe Zade Chokbe Tungje Lobe Kushab Anand Kumar Laki Konsikim Gun Chombachoki Zemning Chitang Lakwarto Yagarna Shamdek Lapchen Drumnan Zeyoba Mase Yagar Nawe Rikshung Kyarsotan Tseme Shive Tadrup Shamze Domi Rintang Chuluk Tunji Tagnashi Pyoki Cheta Rikshung Koryu Soki Tela Zegur Cheshe Kyang Yogor Sonado. Shenyang Himbe Zade Chokbe Tsungmi Kushub Acharya Roshan Lal Negi Laki Jinor Konskem Go Chombachoki Tuji Katina Tene Yagar Geyong Tang Lagbardo Himalaya Rigyu Kula Nangten Rikshung Lobnyer Tine Kang Mangpo Tar Yogor Sonado. Tsongdito Pyoimimang Chiti Choshen Surwa Acharya Ishipinzo Choki Konsikem Gun Chombachoki Kanyi Gyagar ki Pushik Yinshe Kalo Pebate Chiten Shubadanta Gewe Tuke Tamja Shikola Ngote Tamshe Chenangto. Tarin ke Sangyu Lerim Tizam Yi Ngansu Lerim Sensing Nangvar Katinche Sanyi ki Lerim Na Kyartu Che Yong.